Reka mbasuhuze mbahe n'ikaze mwebwe abakurikirana ibiganiro byacu abadukunda umunsi ku munsi kuri Newsroom TV. Nizere ko mumeze neza. Turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2025. Uyu munsi mu gitondo hagaragaye amakuru yagaragaza yuko SADC itashye. Kera kabaye SADC iratashye ivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bari bafite ibibazo bivuga ngo ese SADC izataha ryari, izava muri Goma ryari. Ariko uyu munsi ubu tuvugana hatangiye gucicikana utuvideo twinshi aba SADC bataha. Ubutumwa bwa Sami DRC burarangiye, ariko ahangaha ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ntago bemera yuko ushobora gufata amashusho. Inzego z'umutekano zirahari ni nyinshi cyane, ntago wafata amashusho, nta wemerewe gufata ifoto. Ibi ngibi rero bikaba ari byo abantu bakomeje kwibaza bati ese byibura baratwemerera dufata ifoto, gusa ntibishoboka kuko iki ni igikorwa giteganywa n'itegeko rya leta. Uramutse ufashe ifoto hakagira n'ukubona wabizira. Ibintu byo kugaragaza ibikoresho bya gisirikare cyangwa se n'abasirikare si byiza. Hanyuma rero SADC iratashye nyuma yuko habayeho isinywa ry'amasezerano hagati ya SADC ndetse na AFCM 23 agamije gucyura abasirikare bari mu butumwa bwa Sami DRC. Ariko kandi haza gusinywa amasezerano arimo nuko ikibuga cy'indege kigomba gutangira kugira ngo batahe. Nyuma haje guterana inama ya SADC, barareba basanga ngo ikibuga cy'indege cyaratinze, ibikorwa byacyo byatinze kuba byajya mbere kugira ngo ikibuga cy'indege gisanwe batahe baciye mu kirere, ariko biranga. Hanyuma ahangaha rero byaje kugaragara yuko bashaka kuba bataha n'amaguru cyangwa se baciye ku butaka bagagenda bakajya mu modoka zikabageza i Kigali bakerekeza muri Tanzania. Amakuru nkandagira nuko bagiye muri Tanzania. Muri Tanzania hashobora kuba hariyo imyitozo bateganyirijwe, imyitozo ya SADC. Rero baratashye bagiye mu bihugu byabo nyuma yo gutsindwa. Rero nyuma yo gutsindwa warabibonye yuko hagaragaye na kesi yuko bakoze icyitwa ubugambanyi. Angaha ubutumwa bwa Sami DRC babuhinduye ubugambanyi, baragambana, barekura bahisha aba FDLR, batanga uburyo bwo kugira ngo bagambanire ko Goma yafatwa, ariko biranga. Babona yuko nta kintu na kimwe bashobora gukora. Leta rero ubu nta kintu yavuga kuko ntibari mu maboko yayo, bari mu maboko ya AFCM 23 ni nayo ibaherekeje. Baratashye. Hanyuma rero ubu tuvugana imodoka nyinshi zo mu bwoko bwa Ritiko, ni kuvuga za societe ya Ritiko, nizo zihagaze hariya. Amakwasteri n'amakwasteri ari hariya ku mupaka kugira ngo bacyure abasirikare ibajye mu gihugu cya Tanzania. Rero nuko bimeze. Imirwano hagati aho ngaho irakomeje mu bice bitandukanye, cyane cyane mu bice bya Uvira imirwano iracyakomeje. Ahangaha umuzarendo yamaze kwisaza yariye insenda, ariko AFCM 23 barabakubita, bakabakubita batanzitse, n'ugusya utanzitse bakabakubita cyane bakabababaza. Ahangaha rero imirwano irimo kujya mbere. Siho gusa no muri Masisi imirwano irajya mbere, ariko kandi bigaragara yuko agahenge kasinywe ntako. Ubu tuvugana Senko na SSC, ndi kuvuga ubwo ngubwo ni ihuriro ry'abepiskopi muri Kongo ndetse n'abakristo bagiye iduha, bagiye gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo nyuma yo kuva mu bihugu bitandukanye, ndetse nyuma yo kuganira na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi, no kuganira n'u Rwanda, kuganira na Uganda, ndetse kujya muri Amerika n'ahandi. Aho hose
bagiye bashakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo. Ubu ngubu rero bari muri Doha bagiye gushaka umutekano, bagiye kuganira ngo barebe ko haboneka umutekano. Hanyuma rero ndakomeza nkukurikiranira amakuru hirya no hino, ni hehe bimeze neza, ni hehe bimeze nabi, ndakomeza nguha amakuru arambuye. Hanyuma icyo nakubwira cyo nuko Sadeke iyo itashye, Sadeke mukanya ndaza kugenda mbaha amavideo, muraza kubibona yuko Sadeke itashye. Gusa biracyagoye kubona ifoto, biracyagoye kubona video wayifata, ariko kandi mukanya imodoka nizigenda birashoboka yuko umuntu yafata amavideo y'imodoka. Gusa birashoboka ko umuntu yafata imodoka zigenda udafashe abantu cyangwa se n'ibikoresho bajyanye. Umunsi wo ku cyumweru hagaragaye isakwa, babasaka ngo barebe ko hari ibikoresho batajyana bitari ibyabo ndetse n'ibindi babasakaga. Urumva rero bagombaga gusakwa kugira ngo ibintu bimere neza. Hagati aho ngaho rero Sadeke iratashye. Gusa hari amakuru ambwira yuko ibikoresho bigomba kugenda nijoro niba bitagiye, ibikoresho byabo, kuko hariya bagomba kujyana ibikoresho byabo. Niba bitagiye nijoro biragenda muri iri joro, icyo nicyo nahamya cyo. Hanyuma rero nuko byifashe, ndakomeza nkukurikiranire amakuru agenda avugwa hirya no hino, haba mu burasirazuba bwa Kongo, haba n'ahandi ku isi muri rusange. Ndagenda nkumenyera amakuru yuko byifashe. Hanyuma rero Masisi imirwano ikomeje kujya mbere. Reka nkurebere tumwe mu duce turi kubera imirwano muri Masisi. Agace ka Kashuga, agace ka Gashuga kabereyemo imirwano kuva mu isaha y'isa 11 mu gitondo rwose cy'isaha y'isa 11 nibwo imirwano yari iri kujya mbere. Ahangaha rero Wazalendo ndetse na M23 basakiranye nyuma y'agahenge katangajwe. Aka gahenge katangajwe mu biganiro by'Idoha. Hanyuma rero barwanye ni imirwano yumvikanyemo amasasu menshi cyane y'imbunda ziremereye ndetse n'intoya. Ahangaha bivuga yuko muri centre yagize gutya M23 ikirukanamo izi Wazalendo, ariko ikaza kugaruka inyuma gatoya ya strategie bakoresha, ndavuga M23 yo kuba yasubira inyuma. Rero na Karembe naho humvikanye imirwano. Ubu ngubu Karembe iri gukontororwa na M23 hano muri Masisi. Ngaho nguko muri Uvira naho ibintu ntago bimeze neza, ibintu bikomeje kuba byadogera, ariko kandi ndakomeza nkukurikiranire amakuru yuko bimeze hirya no hino ahari imirwano muri aya masaha y'igicamunsi. Hanyuma rero niba utarakora subscribe uyikore, nzajya nkomeza nkugezeho update, kandi ukore like, ukore share, maze udusigire na comment yawe. Reka nkubwire ngo ugire ibihe byiza.